نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo namu tiranan, kawiaksahan na to pangadjian bunga simpag iman. Yari na isab kami waktu ini gumanap pangadjian na sabot salta makuyag kami humatud maun pahadarat sing kamu sa barang sinabutan sin pagpamahalayak ini. Mapuas din dito inganap na mga pangadjian na sabot. Masi kita niwa pangadjian bunga simpag iman antara sing guru iban sin murid. Maghindu iban sin hinduan palang kahun sintuhan dia dunya iban adlaw akhirat. Intanda niya Biyata sin junjungan tanu alaihi salatu wassalam. Hadis dengan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالما أو متعلما.
Rawahu Tirmidzi. Mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga anak apo na mo, kunsi singkatan kunsi, amo na yung panghati. Amo na in ilmu. Inhadun niya ini, katan piapanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala kalasahan niya. Aula-aula piawidda niya inlasa a ummat bangsa manusia. Bang niya kalasahan ng piapanjari niya istaalawd. Bang niya kalasahan ng kahayup-hayupan piapanjari niya. Bang niya kalasahan ng katumbu-tumbuhan piapanjari niya. Inian parakato. Ingkatan yadto. Maingat sila magtuhan. Ingkatan yadto, iagad nila yung kabayaan sinallahu ta'ala. Manjari, imbayta sin hadis sin junjungan alayhi salatu wassalam kato, di suknaan sintuhanin istaalawd. Di suknaan sintuhanin hayop di agimba. Imanu kinsapi. Ing katumbu-tumbuhan di suknaan sintuhan. Nahisiw na yung kasuknaan. Amo hindi magad sing kabayaan sintuhan. Insapi may magada sing kabayaan sintuhan. Imanuk may magada sing kabayaan sintuhan. Ingkatan katumbu-tumbuhan piya panjari sintuhan. Namumuji nag may magada kabayaan sinallahu ta'ala. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dihitan kita ng ingkatan niya rihadunya. Apabila sila rin magada kabayaan sin Tuhan, mal'unatun mal'una. Tukna iwan mulka. Surayan Tuhan. Wala kaya suknaan sin Tuhan in sapi. Gaman sapi inanuk na tao. Maita. Pakayun na in sapi, di may sampai inumun marayaw. Pakayun na in sapi, magdasing ka, kaya-kayaan niya, di niya misan pakaunon pa marayaw. Imuk na kaniya. Biahajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinatul Munawwara. Mayanaw sila rin ang bukaw man, pambukaw man. Nakalawain Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya. Ha lugal mataod inhulma. Similong sila. Himalihali sila sa sinhulma. Pag siya kali mga tuwan, yad tinamukunta, miyad to panabi. Nagpuhon pa nabi. Laong na inaku ini. Usalon sa jasin tagdapuka ko. Di ako pagpakaunon. Di ako pagpainumon. Aturayan Tuhan. Na. Hindi da kasuknaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Illa zikrullah. Amuray mga sila makasi nanunumtum pa Tuhan. Mga anak ka po, magkarunahan kita niyo panumtum pa Tuhan. Magkarunahan kita niyo magjikir. Sebab dia ak kita niyo sin Allah Ta'ala palman niya, ya ayyuhallazina amanu, uzkurullaha jikran kasira. Ipapatao din pagdikir. Aun jijikiran. Awaktuin Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-mi'raj, piagbak ni Nabi Allah Ibrahim. Aun paluto ka to si Nabi Allah Ibrahim. Daytaan,
Nabi daha pa umat. Aun lupa marayaw pagtanuman. Inin marayaw hitanum. Wala tuan tianum sintaw, intianum sintaw nagatud patta. Uno yan tuan. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wa Allahu akbar. Pataurayad to. Kagunahan mo hakabuhi mo, ikalunoksin pangatayan mo tudyo patuhan, awla yad to. Dito ko maganihadlo ka. Na, di kasuknaan sintuhan. Yun sila. Amin nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukuratan wa asila. Impanumtum patuhan, in pagzikir patuhan, dum iwan adlaw. Mahapun iwan mahinaat. Natutug iwan intao na to, kiyaro na siya pagzikilan. Daigan siya sin malaikat matug. Intao matug. Liyaul siya pagmaksiatan, iniban nesyo siya. Dumo ay malaikat, tutuhan. Umaiga ko kanya ini, nama. Bata tahiran. Natug siya laong kasutsihan. Malanuin atay, malanuin kabtangan, malanuin hiwal simpituang kautabaran. Muyan mga anak ka po, ingkakunahan ni Muhammad, ingkakunahan na to magsama-sama sa nato ini. Sabab yari kita niyo natikup simpit na. Natikup kita niyo simmangi. Way na makakuha di, way na ka makapaig simpit na ini, bangkitan ni uri mari pawaita sin Allah Ta'ala. Uzkurullaha zikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yan mga Tuhan. Yan kasuknaan niya. Mana hindi kasuknaan, di maig ka niya yung karayawan dunya, di maig din ka niya yung barakat dunya, sambil marane yung karayawan dunya, pakarayawan adlaw akhirat, sambil marane yung barakat din niya dunya, sambil pa adlaw kana-kana. Bang mo asuhun ko, numapatay, konsum. Ay, kung magyanlaw mo, konsum ko niya. Giyanapan si mga tao. Konsum ko niya lang niya, mapatay ka. Yung Quran, konsum. Wal tanzur nafsum ma kaddamat lihat. Yan mga tuan. Hikarua. Wa aliman. Hindi na kasuknaan. Amuin taong manghihindo simarayaw. Tuan, nayarin ayat beta sinallah ta'ala. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Matantuod palmansin Tuhan, ingkimugdan pagmabuga patuhan, hakatan pakaradyaan nila, amuray mga tao maingat. Maingat magun, maingat magtuhan. Hauno nakabutangin ingat magtuhan. Aun pera kato taniyo sin Allah Ta'ala. In nagda Jibril harap mo pajunjungan taniyo para kasusin. Tuwin taod. Siya biya papata, bukun mahal ka hama sa ini. Bangin tuwin taod ini. Yamalan na to, mahal ka kita nyo patuhan. Marayaw kita nyo patuhan.
marayaw kita niyo papagkahi. Bang marayaw pa Tuhan, marayaw papagkahi, al-amnu wassalam. Laong simbata bago masa na to ini, progress and development. Kakunahan na to. Ayan, mga anak ka po. Uno yan. Muslim. Muslimun billah. Muslim kau hakabayaan sin Tuhan. Bukun kau Muslim hakabayaan mo. Bukun kau Muslim hapatta. Bukun kau Muslim hasulat. Sa Muslim kau habayta sin Tuhan panabi niya. Unim Muslim bayta sin Tuhan panabi. Nagdara siya rukun. 5 taon. Bang muammalan duwara. Ang taod niya 5, bang muammalan. Impag-ammal mo sin 5, duwara. Di man jari maigin 2. Uno yan Tuhan. Muslim bayta sin junjungan alayhi salatu wassalam. Man salimal muslim min yadi walisani. Muslim mahal ka pa Tuhan. Kakasihan sin Allah Ta'ala. Dua parakala. Di niya kakausan papagkahini Muslim. Uno yan. 5 niya, iban sindila niya. Di niya kakausan 5 niya. Agin sa pagkahini. Di niya kakausan indila niya against pa niya. Aturayan Tuhan. Mahal ka sila po. Hikarua mahal ka fa Allah Ta'ala wiyayta sin Jibril panadi al-mu'min. Ngasuhan siya bang unin Islam wiyayta 5 taon. Piang ngasuhan siya unin iman 1. In rukun iman an unum damikian 2. Unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minu man aminahun nas bidimaihim wa amwalihim. Mapahayang na yung pagkahinya manusia harwa. Dugo sin pagkahinya rin niya kakausan pagwa. Alta sin pagkahinya rin niya kakausan pagintirisan. Aturayan to. Ang kahalubiluhan na masana to ini, pulos. Wairun mabaya tiu-tiu. Way matao. Ang patiu to pong asal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat to mga tuhan, innama yahsallah min ibadihi, bukong katanday nga mga ipon niya, al-ulama, aming mga tao maingat. Maingat ka Islam, maingat ka pag-iman, ini ka to al-ihsan. Mu'minun, muslimun, muhsinun. Into inituan, taritib simpag agama, mahal ka ko pa Allah. Tungbasan kau sin Allah Ta'ala, malingkat ding sin dunya. Way makaihog dia dunya, way. Siya sarapan kau bihaon. Pag bihaon na pilasikan na way nasarap. Kahunahan na to mag-ingat. Kahunahan na to ingaton uning kabayaan sintuhan ka to.
ay muna ingat tayong kabayaan mo kanila. Mag-competition ka mo. Sarawa, palyatanafasil mutanafisun, pag akig-akig ka mo, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumauhat sin surga. Na to, balikan na mo mga anak ka po. Muslimun, mu'minun, muhsinun, aminim mahal ka. Ay sababihan, tiyan to sin Allah ta'ala rihayatin, innama yakhsallaha min ibadihi al-ulama. Amin maingat magtuhan. Maingat sa pag-iman. Maingat sa panauhid. Maingat pagtaat patuhan. Maingat sa pag-ibadat patuhan. Maingat sa pangaddatan. Maingat sa pagsugpatan. Insugpatan sin ayat. Inna Allah ajijun ghafur. Sa bunal turin Allah Ta'ala amin nagbayta ini. Amin nagpapanjari kato. Amin nyari kita bihaon. Awutan sin langit iwan sin lupa. Inna Allah ajij. In Allah Ta'ala ri pagdaun mangdaraw. Oh, ibang biya, tubiya sin sa kaulaw aun kuntara mo, aun banta mo, huon. Naisim bantar mo. Imbanta mo upat. Ibet at hadya din upat, di tamalilay. Imbanta na to, tiap-tiap tao, sugi bang babae, upat. Bantaharuwa, dua. Bantahalawum, dua. Unim bantaharuwa. Hubbud dunya. Amin la sa sintauhaw no. Inamu. Hikarwa waswasatu syayatunil ins wal jin. Panasat sin syaitan jin iwan sim syaitan manusia. Inhalawum dua panasat sin nafsumu panasat sin syahwat. Naasuboy na Abu Bakar bang unin bang isuim bantan niya. Imbeta niya amin upat ito. Imbantan niya upat ito. Makaato ka niya rin. Nain kita niyo bihaon, nalulo kita. Nalulo kita simpagmain-main dunya. Biyabay tayo ng COVID. Yadto biya simmang lurok, pawaira kula, pamul, pakatanda. Apasun na sim pulis, tabunin yung mata niyo, tabunin yung simud niyo. Na. Inna Allah ajiz. Sa bunal tulin Allah Ta'ala, mangdaraog di pagdaogon. Naturan ni Abu Bakar, diaog siya, way, nang daog. Di makatuin duha kuha, di na makatuin duha laon. Natuan, tali anay ni kau bihaon. Betaan kau sintuhan, intuhan mo mangdaraog, nawang mo agaron ng kabayaan sintuhan, in ilmo kabayaan sintuhan, di kau raugon, ikaw mangdaraog. Ngayon taurya og sin pagdunya, nahuno na yan. Yan da. In teorya og sinapsu, yan na. Aliw na tumayo. Inna Allah azizun ghalibun wala yughlab alayh. Mang daraog, di pagdaon.
na may tain setan, di siya makaato. Kanda siyo, kambar iman. Dahil nga sa babiyan mga tuan, bang natudihalgaan, impahalgaan sintuhan, muslimun, wa mu'minun, wa muhsinun. Inatu-natu hakuwa dua, inatu-natu halawm dua, naguyom katawa. Di na lang na makaato. Tukong na sila kataan. Ayan to. Na. Ghafurur Rahim. Inna Allah ajijun ghafur. Inna Allah Ta'ala mangdaraog di pagdaogon. Ivan. Bayang ulungon, bayang ampun. Magkakunahan kita niyo mga anak ka po sa dunya ini. Aula-aula yari kita niyo hamasa. Mabuka in doktor ha pasinti. Mabuka dahil pasinti hauno. Amungan yung pagtakon sa lay kasi. May atay na yung langgong di madto, may ta. May atay COVID. Salay kasi mga anak ka. Na. Rapurun. Bayang ampunon. Bayang lasahon. Isiusim mabaya ampunon. Isiusim mabaya lasahon. Isiusim mabaya papasunin dosa. Yan mga anak ka po. Na. Balik kita niyo, inaalim. Intaw maingat. Unim beta sin nabiya kay wanan hadis. Al-alim, intaw mangihindo, intaw maingat magtuhan. Kal kamari ala sairil kawakib. Biya simbulan, isa-isa simbulan, kasawahan na indunya. Ang paimbituon, di mamatimbituon, di makasawa sinuno. Di kuno tuhan indayaw. In ilmu yan, sabatuddin. Hikahukot simpagakabang. Amo na yung ilmu, pagtuhan. Na, ganapan na to sadyain ilmu na to yaon, ilmu kabayaan sintuhan, ubos na. Kayaw, isa-isa simbulan, kailawan na yung dunya. Di maambatin bituon sa laksa, di makapasawa sinuno. Dahil nga sa babiyang kalasahan ko siya. Uno pa yung dayaw, sintaw makaingat. Pindayaw, sintaw makaingat. Yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Mangayo ka niya kaampunan, innataasin langit, iba na mabawsin. Kumapakaw pakil simbihan. Ayan, mga anak ka po. Hatta al-khitan fil bahr. Sambil ista yaw na law. Dinista law duwara. Ista dakula, iwan ista. Sibi-sibi. Na may itong minista yarikat halaw sug sadya ini bang tigidlum. Tamban sadya tuan. Akun-akun malukno din kapal. Makabung matain taod sing kapal yaon. Tamban sadya yung kaon. Inakan ang katigidlum mang putag limadlaw. Yawnin tamban di mabat. Naimbanos yaon dumo akay mo. Umuakay mo. Indibis dumaakay mo, marayaw radto katan sa ang pinakamarayaw. Duaahan kausin, malaikat. Ito mga tuwan duwara hindi kasuknaan.
nanunumtum patuhan, iwan, imiingat, mga ini katu beta sin Nabi, au muta'alliman. Hindi na kasuknaan, aming mga tao, imiingat. Aun iniingat, duang kabahagi. Imiingat sib-sib, imiingat lillah. Ang pangingat niya sib-sib, wala dito yun. Lamod siya pangingat batal. Magkakunahan ikhlas. Ang pag-ingat singkalam sinallahu ta'ala. Zikrullah wa aliman aw muta'alliman. Unin hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dunay. Hatungod mag-iingat lillah. Iningat dunia. Kal na sintuhan imingat siya. Innal malaikata latada'u ajnihataha ala talibil ilm. Ridan bima yasna. Sabda sinjunjungan alaihi salatu wassalam, im malaikat, hibawa nila yung pik-pik nila. Unin maksud hibawa yung pik-pik, rahmat, panghindua. Kuyag nila ha tao, umat, sin Nabi kahinapusan, imingat sing kabayaan sinallahu ta'ala. Turayan mga anak ko. Libuton siya sin rahmat. Di maghundong-hundongin rahmat ibang barakati para tung maun kaniya. Maita, oridan kuyag sin hinang niya. Tuman na to ng mga anak ko, tura. Zikrullah, aliman, aw, mutan. Lima puas dito. Wala na miyagad sing kabayaan sin Tuhan. Waliyazu billah, lamud na silahon. Inista si musuk na kaniya. Ang katahan piya panjari si musuk na kaniya. Inista kaya niya na mumuji pa Tuhan. In kimaun kaniya, imanuk kaya niya siyagul. Ingat pakarulong na nakasagulo ni. Taura hindi yung bahay nilong niya. In karang damikyan, in ulang damikyan, saka wala siya namuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto mga tuan. Damikyan ganap niya. Palman sin Allah ta'ala suratul Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. May ta yadto yung mga ulama yadto, may mga tao marayaw yadto, sila hindi ta sintuhan matan magmamabuka. Sabab aun singuran nila. Aun singuran nila, aun iakaran nila, amoy naghindo kanila. Inangadji pilot, subay siya magpilot. Bang ikaw tuwan? Inangadji doktor, subay siya magdoktor, bukon siya maguno, magpilot. May tayad to. Simpangadji na sali-sali. Tukayan tuwan. Na. Lakad kana lakum. Sabunal-bunal tuod, parman sinallahu ta'ala. Yan na aun pera ko kaniyo. Issue yan. Rasulullah. Maguno yan yung pera ko yan kaniyo. Uswatun hasana. Sisinguran susuntuan sa rayaw-rayaw.
suntuan hauno. Hapag iman, hapag tauhid, hapag sambahayan, hapag puasa, hapag addatan, hapag saumbiri, hapag darang. At tulayan tuan. Ba't bangsa dyan umat hay napusan ini? Biyog bukanin ayat ini, wala miutas di nga kabayaan sin Tuhan. Kita niyo yung masan niyang naghula di hababawsing ko. Induyan mo, ubos na induyan na kato, o induyan dabaw. Bang ikaw tuan? Naubos na yung marang di kato, yung marang na kato, bang irakang pugpug, hindi mo kun pugpug. Naubos na yung nangka dito kato, inangka hinog, ibang piya hinog, hindi hinog tuod. Di magkaubos-ubusin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na may ta sila tugi ulal sintuan, imat tanda nagmabuwa patuhan, amuray mga satla tao, maingat magtuhan sabab singuran nila impang hindu sin nabi nila. Uswatun hasanatun, suntuan sisinguran sa rayaw-rayaw. Sikasan niyang kay murihadun niya, madawhat mo yung kawayaan sintuhan mo, bukun mo madawhat yung kawayaan mo. Kawayaan sintuhan mo rikay mo, hadlaw dun niya, iwan kawayaan sintuhan hadlaw ka na. Dahil nga sababihan mga tuan, nasabot hadisul Quds. Ya ibna Adam, ya kau anak kapu Adam, ma min yawmin wayroon ding tiap-tiap adlaw illa atika birizkin jadid. Wayroon ding tiap-tiap adlaw malaingkan diri hilang takaw rijiki bago. Dugay ngin rijik kahapon, dugay ngin biyaw, dugay ngin konsum, dugay ngin kutnisa. Sumagawa, in rijiki dihil ko kay mo, piyag masyat mo. Banus sin rijiki dihil sin Tuhan? Pagkaon, pag-inom, pakayan, sasakatan, pangula-hulaan. Wa ta'ti'an kal malaika wa anta taf'alu kadih. In ikaw, di matungmon kami malaikat. Amin nagjaja kasi ninang mangibang marayaw, iusal mo tuhi, in ni'mat dihil ko kay mo, piyagmasyat. Wa ta'kulu rizki wa ta'siyani. Nag-inom makan kau haririhilan ko kay mo, pagubos nagmasyat kau tuhi ka. Ya ibna Adam, tumtuma anak kapu Adam. Magbalik na kau marikako. Na magbalik na jaman to. Pangasubuhan, aung pangasuburiya dunya, aung pangasubuha kubul, aung pangasuburid. Amo yan mga anak kapu. Na. Baliktan niyo, bangkitan niyo mabaya. Tinkuriking katan pakaradyaan na to, makalamod kita niyo simbiayta, diha ayat ini. Hasuratu Fatir, iba na suratul Ahzab, amin hindu singguru pamurid, bunga simpag-iman, mga anak po, insuntuan na to, Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sim mga sahabat niya. Na murah-murahan, uuhon na to, yung ginawawaran na to, pasurun na to, pakabayaan sin Tuhan. Tantuhon na to, bangkitan niyo nakasud, pakabayaan sin Tuhan. Pasanyangun kita nuriya dunya, iwan pasanyangun kita niyo hadlaw akhirat. Bangkitan niyo gimwa, di nga kabayaan sin Tuhan.
Apa ngatud na to masanyang kita ni. Sa apa ngatud sinsara sin Allah Ta'ala. Bukong kita ni masanyang. May tayad to aun dalil aun. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukong imbiyata material. Imbiyata amin panumtum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala magkarunahan kita ni hamasan nato ini. Nah. Sumunod magkarunahan kita ni hawiran nato imbaran nato. Hawiran nato inyawalihan nato. Hanyo hawiran nato inakal nato ayaw nato paibugon sa pakarajaan dunya sumagawa bang aun kaibugan nato din imibug kita niyo sing kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala murah-murahan bang mayan kita niyo yanog haraan sin Allah Ta'ala karayawan dia dunya iwan karayawan hadlaw akhirat ayaw kita niyo manaykod dia dunya di nato marain piya kawa kato taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiu dain waktu nato pataurun sin Allah Ta'ala ing karayawan hirhil kato taniyo nas'alallah Subhanahu wa Ta'ala التوفيق والسداد وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله